Mu myaka ikabakaba 10 ishize nibwo abana b'u Rwanda berekeje mu mutima wa Afrika, Centrafrica, bari bajyanywe no kugarura amahoro muri iki gihugu cyari kibasiwe n'akaduruvayo, kandi koko ibikorwa birivugira kuri iyi ngingo. Aho wanyura hose muri iki gihugu usanga baririmba u Rwanda n'abanyarwanda. Abanyarwanda nanjye ndi umunyarwanda aribo ni nkaho bacunze banki yose. Kuba bafite presidence ibyo biba bihagije. Kigali gusa ntago byari cyane ariko bahita Kigali. Byarenze kuba izina ry'abacunga umutekano wabo, ahubwo rihinduka n'izina ry'abagira neza bashobora kuba barigeze kumenya ku butaka bwabo. Izina ry'u Rwanda ahubwo rigaragara nkaho twubatse igihugu cy'u Rwanda muri iki gihugu turimo. Kubera ko turakunzwe, ari umuyobozi w'igihugu aradukunda 100%. Bitewe n'iki? Bitewe n'imikorere abona dufite. Guhera kuri president wabo, abayobozi bakuru mu nzego za politiki ukagezewe no ku muturage w'iki gihugu usanzwe, intero ni ya yindi. La République rwandaise que ça continue. Nos forces, nous appelons alliés rwandais ici. Ndetse bamwe ahubwo usanga baratangiye no kuvuga ikinyarwanda, bimakaza n'umuco nyarwanda. Uretse gucunga umutekano ariko hari ibindi bikorwa kandi bihambaye izi ngabo zagejeje ku baturage b'iki gihugu bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Sénégal, commandé par deuxième classe. Izi ngabo ubona n'ubuhanga butyaye butya zatojwe n'abasirikare b'u Rwanda. Muri uyu mwanya tugiye kugaruka by'umwihariko ku bikorwa bihambaye by'ubutwari byose ingabo z'u Rwanda zubatse muri Centrafrica, harimo na stade ya Kataraboneka. Ariko inyungu iri muri ibi bikorwa byose ubundi ni iyi. Kuri Centrafrica birumvikana ko baba bakeneye umutekano. Ese igihugu nk'u Rwanda cyo cyaba cyungukira mu buhe buryo? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro aho uza no kumenyera ikihishe inyuma y'uyu mubano w'u Rwanda na Centrafrica, amatwi yawe ategeze yumva kuko bikomeza kugira ubwiru buhanitse. Icyo usabwa ni ukureba iyi video yose kugeza ku musozo ugasobanukirwa. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X, menyanda kubitsa gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buddha, muhawe ikaze. Muri Mutarama mu 2014 nibwo abasirikare ba mbere b'u Rwanda 850 buriye rutema ikirere berekeje muri Afrika yo hagati mu gihugu cya Centrafrica Ibangi, aho bari bagiye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, nyuma bukaza kuba bw'umuryango w'abibumbye UN bwitwa MINUSCA. Izi ngabo zari zigiye gucunga umutekano mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Bangi, zirinda umukuru w'igihugu n'ingoro ye ndetse n'umuryango we mu gihe yari amaze gutorwa. Bagacunga umutekano w'abasivili muri rusange, gucunga inteko ishinga amategeko hamwe n'ibindi bikorwa remezo mu mujyi wa Bangi. Ese ubundi amakimbirane yatumye hitabazwa ingabo z'u Rwanda ateye ate, yatangiye ate? Reka twinjire mu mateka gato cyane. Ibi byose bihera mu mwaka wa 2012 ubwo imitwe myinshi yo mu majyaruguru ya Centrafrica yiganjemo cyane abo mu idini ya Islam yihuje ubundire mu mutwe rutura wa Seleka, nanone wagiye wumva nk'inyeshyamba za Seleka. Aba bashatse gukora kudeta ngo bakoreho ubuyobozi bwari buriho
ariko birabapfubana. Iki gihe aba barwanyi basabye ko bagira uruhare muri guverinoma nibura, ariko biza no kwemezwa. Habaho gusangira ubutegetsi. Gusa nanone bidaciye kabiri, mu mwaka wakurikiyeho wa 2013 wari perezida wa Centrafrica François Bozize yarenze kuri aya masezerano, maze imirwano irongera irubura. Zanyeshyamba noneho zigarura umurwa mukuru Bangi. Bozize ahita ahunga, ubutegetsi bugwa mu maboko y'inyeshyamba gutyo. Abandi barwanyi bo mu mutwe wa anti-Baraka b'abakristo bafashe intwaro nabo batangira kurwanya abo mu mutwe wa Seleka. Ibintu bikomeza kugorana kuva icyo gihe, nubwo muri 2014 na 2015 hajya hasinywa amasezerano y'amahoro anyuranye. Gusa imidugararo yo ntiyegeze icogora muri iki gihugu gituwe na miliyoni 5 z'abaturage. U Rwanda nk'igihugu kizi neza amateka cyanyuzemo ni kimwe mu byihutira gutabaraho rukomeye. Uretse ingabo za MONUSCO, u Rwanda kandi rwagiye rwohereza ingabo mu bihe binyuranye ngo zijye gufasha abaturage bakira gihugu, ariko bikaba biri mu masezerano hagati y'ibihugu bibiri gusa, harimo n'ingabo zoherejwe muri iki gihugu zibarizwa mu mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda Special Force, woherejwe mu 2020 ubwo iki gihugu cyari kiri kwitegura amatora ya perezida. Mbere yuko tubereka bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa izi ngabo zagezeho ndetse n'imikorere y'uyu mutwe udasanzwe Special Force wo mu ngabo z'u Rwanda, dore ko igihugu cyari cyarayogojwe n'intambara. Abarenga miliyoni bavanywe mu byabo, ababarirwa mu bihumbi magana bahunga igihugu. Ubuzima burasharira cyane, kugeza ubwo bagera kuri 3% gusa aribo bagiraga ku mazi yo kunywa. Amashuri arasenywa, ahandi arafungwa, abaganga barabura kwivuza biba ikibazo gikomeye cyane. Aha rero ni ingabo z'u Rwanda zitagenzwa no gucunga umutekano w'abaturage gusa, ahubwo zita no ku bibazo bisanzwe by'abaturage zikabikemura ziba zikenewe. Mu mwaka wa 2020 bwo hari hakenewe umutekano ukaze cyane bitewe nuko bari kwitegura ibikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu muri Centrafrica. Aha noneho u Rwanda rwoherejeyo Special Force, wa mutwe w'ingabo zidasanzwe. Special Force ni umutwe w'igisirikare wihariye urimo abantu batojwe byihariye, niwo woherezwa kuri operasiyo zihariye aho rukomeye. Muri make ujya hari umwanzi wigize kabushungu, aba ujyamo batoranywa mu bandi basirikare basanzwe, ariko hagendewe ku bintu byinshi birimo ubushobozi bwa buri umwe, yaba ari mu mirwanire, ubumenyi yihariyeho cyangwa se mu gutanga amabwiriza. Nyuma yo gutoranywa barongera bakoherezwa mu myitozo ishobora kumara amezi 6, umwaka cyangwa se imyaka 2 bitewe naho bakenewe kuzakora mu kazi kabo ka buri munsi. Akenshi boherejwe mu kazi bakunze gukorera mu matsinda y'abantu bake, ku buryo nk'abasirikare 600 gusa bashobora gukwira umujyi wose kandi bagahashya umwanzi mu gihe gito kandi mu buryo bwapanzwe neza. Bene abo basirikare bo muri uyu mutwe nibo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje muri Iraq, ni nabo Burusiya bwoherezaho rukomeye bazwi nka Spetsnaz. Abo Rwanda rero nibo boherejwe mu kazi gakomeye muri Centrafrica kwa 20 Ukuboza mu 2020. Amakuru dukesha ikinyamakuru igihe.com nuko ubwo byemezwaga ko bagiye mu butumwa bwihariye muri Centrafrica, abakenewe bahamagawe bakamenyeshwa ko mu minota mike baza kurira indege. Muri bo hari abari mu kandi kazi gasanzwe, bahita bareka ibyo barimo bafata rutema ikirere. Harimo abaganira n'ikinyamakuru cya igihe.com wari muri Kigali Convention Center. Uko yari amezi icyo gihe niko yayiserekeza Bangi, ibindi birimo ibikoresho bye byamusanzeyo. Iyi ni Special Force cyangwa se ingabo zo mu mutwe udasanzwe, n'imyiteguro yabo nayo ntibisanzwe. Aba basirikare bakigera Bangi muri Centrafrica bahise bajya mu kazi ako kanya, nta byo gutegereza indi myiteguro. Bagabanywamo amatsinda, bamwe bajya mu mujyi wa Bangi, abandi berekeza mu nkengero zayo hafi y'umupaka wa Chad. Bamwe mu banyamateka baganiriye n'ikinyamakuru igihe.com basobanuye ko izi ngabo zoherezwa mu bice birimo umwanzi cyane, ibizwi nka Red Zone. Muri abo umwe yagize ati, iyo ugiye guhura n'abasirikare nk'aba utekereza kabiri, ntabwo ari babandi babona umwanzi ngo biruke, niyo wabarasaho ntabwo bahunga, barakomeza. Izi ngabo zo mu mutwe udasanzwe Special Force z'u Rwanda zikigera Bangi zahise zijya hitwa Bimbo. Muri iryo joro abambere bahita batangira gufata ibirindiro mu bice bitandukanye by'igihugu.
muri Bangi bahise bakwirakwira ahantu hose dore ko haburaga icyumweru kimwe ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Bagombaga gukaza umutekano rero. Ubwo aba basirikare bagiraga Bangi bahise boherezwa mu duce twarimo umutekano muke. Abambere berekeje mu burengerazuba bw'igihugu hafi na Chad, hari hamaze igihe humvikana imitwe yitwaje intwaro ya François Bozize washakaga guhirika ubutegetsi. Bavuye Bangi banyura hitwa Sibudi, bakomereza mu duce twa Dekoa mu birometero 250 uvuye Bangi, Batangafo na Kagabandola. Aha Dekoa ni abasirikari batatu b'u Burundi biciwe n'imitwe yitwaje intwaro kwa 26 Kuboza mu 2020. Icyo gihe abarwanyi barabateye babica n'aburwa gashinyaguro. Abasirikare ba Centrafrica bari hafi aho bahita bakwira imishwaro bakiza amagara yabo, maze abarwanyi babiba imodoka. Ingabo z'u Rwanda zari hafi aho nizo zumvise amasasu zihutira gutabara abarundi bari basumbirijwe, zambura nabo barwanya imodoka bari batwaye zisubizwa ingabo za Centrafrica. Ingabo z'u Rwanda kandi zo muri mutwe udasanzwe zahise zifata ku gace zigacungira umutekano. Hafi aho nanone hari abandi bapolisi b'u Rwanda barenga 40 bacungaga umutekano. Ingabo z'u Rwanda zikaba zari zigiye kubarindira umutekano kugira ngo hatagira umutwe ubibasira. Iki ni kimwe mu bikorwa by'ubutwari ingabo z'u Rwanda zo mu mutwe udasanzwe wa Special Force zahise zikora zikigerayo, gutabara abasirikare b'u Burundi bari basumbirijwe ndetse n'aba Centrafrica, bakagarura n'ibikoresho byari byanyazwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kwa 21 Ukuboza mu 2020, Perezida Paul Kagame yabaye nk'ukomoza ku nshingano z'aba basirikare boherejwe muri Centrafrica. Mu magambo ye bwite yagize ati: ingabo twoherejeyo zagiye mu buryo butandukanye n'iza Loni, zigamije kureba ko twarwanya igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije guhungabanya amatora ndetse n'umutwe uwo ari wo wose wakwibasira ingabo zacu. Izi ngabo rero zizahangana n'icyo kibazo. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe iyo mitwe yagerageza guhungabanya umutekano, ingabo z'u Rwanda zoherejwe kugira ngo zikore akazi zigomba gukora. Additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces. So this force would really deal with the matter. Izi ngabo ubwo zoherezwaga muri iki gihugu zahise zifata urugendo nk'abagiye gutabara aho rukomeye. Ntabwo byasabye ko zikora imyiteguro ihambaye, ahubwo icyari ingenzi kari akazi no kugasohoza hatitawe ku kindi cyari cyo cyose. Bimwe mu bikoresho zari zikeneye byazanywe nyuma, hashize iminsi indege zitwara imizigo zibikura i Kigali zikajya kubyakira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Mpoko i Bangi. Nyuma y'aho ingabo z'u Rwanda zigereyeyo zatangiye gusubiza ibintu mu buryo ndetse zinakora ibikorwa by'ubutwari bikomeye nko gutabara abasirikare b'abarundi bari basumbirijwe, bakabafasha no kugarura ibyabo byari byigabijwe n'inyeshyamba. Buri gihe iyi ntambara iri kurangira, abantu nabo bakenera gusubizwa mu buzima busanzwe bakabaho nk'uko byari bimeze imbere y'intambara. Kimwe muri byinshi ingabo z'u Rwanda zakoze ni ugusana ishuri ryitwa Kina, aho ryari ryarasenywe n'ibikorwa by'intambara. Iri shuri kuri ubu ryigamo n'abana b'abahungu 1500 ndetse n'abakobwa 900, ariko bakiga batandukanyijwe ku mpamvu z'imyemerere. Inkunga yo kubaka iri shuri yatanzwe n'umuryango w'abibumbye, ariko abanyarwanda nibo bafashe iya mbere mu kuryubaka kubera ko bazi neza akamaro k'uburezi. On est en classe de 200 personnes, mais présentement aujourd'hui la présence est élevée à 145 effectifs, donc il y a trop des absences. Veut dire tout a été détruit et c'était grâce à l'arrivée du contingent rwandais en 2022-2023 qui nous a aidé à réhabiliter ce bâtiment, ce grand bâtiment de 6 salles. Grâce à eux, nous avons habité ça aujourd'hui, moi et mes élèves de la classe de CM1. Donc je suis vraiment ravi. Moi j'ai 123 élèves. Nous avons un grand bâtiment encore là-bas qui est en état délabré. Nous voulons à ce que le contingent rwandais puisse nous aider en nous construisant ce bâtiment-là. Et en plus,
regardez comment les enfants sont assis. uretse iri shuri rya Kina bubatse n'ishuri ry'incuke ndetse bakaba banateganya kubaka andi mashuri mu duce tunyuranye muri iki gihugu. Ishuri ryubatswe na contingent y'abanyarwanda yo muri UN MINUSCA. Muri quick impact projects UN itangamo amafaranga kugira ngo abaturage babone ibikorwa nk'ibi ngibi. Iri shuri ririmo abakobwa 1500 n'abahungu 900. Ubwo toto ni 2200. So iyi project rero iri mu projects nyinshi turimo gukora. Hari indi iri Gambia Dumbia Nursery School nayo yubatswe na UN MINUSCA. Umvuko uhagarariye ubu butumwa bwa Loni muri iki gihugu ashimira ingabo z'u Rwanda ku bikorwa by'ubutwari bagezeho. Right now here is relatively calm if you check from where this country is coming from. Why? It's because of the much work which MINUSCA is doing. And I can underscore the many works which the Rwandese contingents are doing here. Fantastic, professional contingent. And we've managed, to subdue some of these cases. Mu buvuzi naho RDF ntiyasigaye inyuma. Ingabo z'u Rwanda zirimo inzobere mu buvuzi nazo zatanze umusanzu wazo mu kwita ku barwayi muri iki gihugu cyasaga nk'ikidafite amavuriro kuko yari yarasenywe n'ibikorwa by'intambara. Hubatswe ivuriro riri ku rwego rwa 2, hubakwa poste de santé ahantu hatandukanye, hanubakwa inzu ababyeyi babyariramo zizwi nka maternité zigera kuri 3. Twubaka za health centers zitandukanye, hari maternity centers 3 tumaze kubaka. Mu mibereho myiza y'abaturage, ingabo z'u Rwanda zubatse amavomo agera kuri 3 abantu bashobora kubonaho amazi meza. Iki gikorwa cyari cyatewe inkunga y'ibihumbi 50 by'amadolari n'umuryango w'abibumbye UN. Nyuma y'ibi kandi barateganya gukora amasuku muri uyu mujyi ugasa neza ku buryo bigaragara ko ari ahantu hazima abantu bashobora kuba. Hejuru y'ibi byose ariko hanatekerejwe ko hazaza ha Central Africa nyuma y'uko ingabo za UN cyangwa za RDF zaba zisoje ubutumwa bwazo muri iki gihugu. Niko gutoza abasirikare b'iki gihugu aho batangiranye n'abagera kuri 500 babaha imyitozo ikakaye izabafasha kuba bakirwanaho, kurwana ku baturage babo ndetse no kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu muri rusange. Mokonam Dekora. Aussi à défendre les autres. Ils sont capables. Acclamez, acclamez, acclamez. Applaudissez, applaudissez pour les jeunes soldats.
d'une pluie torrentielle. Aba bose batojwe n'abasirikare b'abanyarwanda 120. Niba wakunze iyi video wayiha like, kora subscribe ukore no kunzogera hano kuri X Menya kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Uretse gutoza abanya Central Africa, ingabo z'u Rwanda kandi zamaze kwandika izina ryiza muri kiriya gihugu no ku ruhando mpuzamahanga. Abanyarwanda babayo bavuga ko niyo waba ugiye gusaba akazi gusa bakamenya ko uri umunyarwanda bahita bumva ko ushoboye byinshi cyane. Kubera ibyiza ingabo z'u Rwanda zikora n'uburyo zishimwa hano muri bangi, natwe biduhesha ishema ku buryo no mu kazi n'ahangaha dukora iyo uvuze ngo ndi umunyarwanda bahita bavuga ko niyo batazi icyo ushoboye bumva ibyo byose babiguha. N'ahangaha turi ahankorera niko bimeze. Ni nako kandi usanga abanyarwanda muri iki gihugu bubashywe cyane ku rwego rudasanzwe, aho bamwe banahita bahinduka ba afande bakazajya babahamagara afande kandi mu by'ukuri ari abantu basanzwe gusa bitewe n'uko ari umunyarwanda agahita ahabwa iryo peti nyine. Ibi byose bituruka ku bikorwa by'ubutwari ingabo z'u Rwanda zagaragaje muri iki gihugu. Muri make ingabo z'u Rwanda zakoze akazi gakomeye cyane. Ariko ubundi uyu mubano ushamaje kuri uru rwego waba ushingiye kuki? Ese ko abaturage ba Central Africa bagiriwe neza igihugu cyabo kigasubira n'umutekano, twe nk'u Rwanda twungukira? Haba hari izindi nyungu zaba zibyihishe inyuma tutazi? U Rwanda na Repubulika ya Central Africa ni ibihugu bisanzwe bifitanye umubano muri diplomasi, ubukungu n'indi mikoranire washimangiwe cyane ubwo Perezida w'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yasuraga iki gihugu mu 2019 akakirwa na mugenzi we wa Central Africa Perezida Faustin Archange Touadera. Touadera yari yatowe mu 2016. Uru rukaba uruzinduko rwa mbere Perezida Kagame yaragiriye muri iki gihugu kuva Touadera yatorwa. Iki gihe Perezida Kagame yanahawe umudari w'ikirenga utangwa muri iki gihugu uzwi nka Grand Croix de Reconnaissance, ahabwa n'imfunguzo z'umujyi wa Bangui. Mbese nyine yarahawe ububasha bwose bushoboka kuri uwo mujyi ndetse n'icyo gihugu nk'umuntu wubashywe muri icyo gihugu. Itangazo ry'ibiro bya Perezida wa Central Africa icyo gihe ryavuze ko uru ruzinduko rwari rugamije kugirana amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, ubufatanye mu bya gisirikare, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'umutungo kamere n'izindi ngingo bashobora kuganiraho. Ibi kandi twanavuga ko byanatangiye kugerwaho aho abasirikare ba Central Africa baje kwitoreza mu Rwanda mu bihe byashize, cyane ko n'u Rwanda ari cyo gihugu nomero ya gatatu gifite abasirikare benshi muri ubu butumwa bwa Loni muri Central Africa. Kimwe mu binyamakuru byo muri Central Africa cyatangaje ko Perezida Kagame yaraje mu ruzinduko rugamije gukorana business n'iki gihugu. Iki kinyamakuru gikomeza gishura ko ari abanyarwanda bari baramaze gushora imari yabo ibarirwa mu mabiliyoni muri iki gihugu mu bikorwa byo gusana igihugu nyuma y'intambara. Ibyinshi byiganjemo imishinga yo kubaka tuza no kubagezaho mu mwanya muto. Iri shoramari kandi rikaba rizakomeza kwiyongera uko bukeye n'uko bwije nk'uko Perezida Touadera yari yabyumvikanyeho na Perezida Kagame ubwo yakoreraga urugendo shuri i Kigali mu Rwanda mu bihe byatambutse aje gufatira urugero ku Rwanda. Twirengagije amasoko apima za biliyoni nyinshi u Rwanda ruzungukira muri Central Africa, iyo tuje ku bijyanye n'umutungo kamere iki gihugu nacyo kiri hejuru cyane kuko gikungahaye ku mabuye y'agaciro arimo za diama, gasegereti,
izahabu, ubutare bwa uranium bwifashishwa mu gutunganya ingufu n'ibitwaro bya nucleaire, bakagira graphite, ubutare bwa feri, kaori, limestone n'ibindi byinshi bitandukanye bituma iki gihugu gikungahaye kuri uyu mutungo kamere wose gihora gihatanirwa n'ibihugu by'amahanga bishaka kukigiramo ijambo. Iki gihe kandi nibwo uruganda rwa zahabu rwari rugifungura mu Rwanda, kandi nta handi ho kuzikura hari hahari mu buryo bworoshye nk'uko byari bimeze muri Central Africa. Aya rero yari amahitamo meza cyane ku Rwanda, kandi na Central Africa ishaka gutera imbere ibinyujije mu bucuruzi bwayo n'u Rwanda. Aya rero yari amahitamo meza cyane ku bihugu byombi. Nanone kandi iki kinyamakuru cyatangaje ko Central Africa yemereye amashyamba n'ibirombe by'amabuye y'agaciro u Rwanda ndetse n'ubutaka bwo gukoreraho ibintu bitandukanye. Ubundi u Rwanda narwo rugatanga umutekano ukenewe kuri ubu buyobozi n'abaturage ba Central Africa. Ngiri mu by'ukuri ipfundo ry'umubano udasanzwe uri hagati y'u Rwanda na Central Africa, kandi koko ibi byose byatangiye gukorwa kuri buri ruhande. U Rwanda rwatanze umutekano ukenewe, none ubu amasuku yatangiye gutsindirwa. Iyi uri kureba ni stade ya basket iri kubakwa mu murwa mukuru Bangi, ikaba iri kubakwa na kompanyi y'Abanyarwanda yitwa Kefa Sports, akaba ari ku nkunga ya NBA. Aba bakaba barabanje no gukora ikibuga ku ishuri rya Lycée Kigali riherereye mu mujyi wa Kigali. Iki kibuga cyo muri Central Africa kikaba kizajya cyakira abantu bagera ku 2500 muri iyo stade. NBA ifite gahunda yo kugenda iteza imbere basket. Yagiye ireba amazu muri buri bihugu cyangwa se ibibuga bya basket igenda ibatera inkunga. Niko twaje hano nka company y'u Rwanda ikorera mu Rwanda yakoranye neza na NBA. Biba ngombwa ko twakorera mu Rwanda twabanje gukora muri Lycée Kigali ku nkunga ya NBA. Rero biba ngombwa ko baduha n'isoko hano ngo dukomeze dukorane nabo. Ntago ari aha gusa, dushobora kuzava hano tujya muri Angola cyangwa se muri South Sudan. Twatangiye hano mu kwa 8 ubwo tumaze amezi 3 n'igice hano. Teganya kuzasoza mu ntangiriro z'ukwa mbere. Tuzaba dufite ubushobozi bwo kwakira hano 2500. Iyo hataza kuba umutekano w'ingabo z'u Rwanda, ibi ntibiba byarubatswe. Niyo mpamvu tuvuga ko rero iba ari bimwe mu bikorwa byubatswe ku bufatanye cyangwa ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda. Ngaye nguko tugutembereje ibikorwa bihambaye ingabo z'u Rwanda za RDF zimaze kugeraho muri Central Africa, kandi biracyakomeje. Gusa nawe wiboneye ko iki ari igihugu Abanyarwanda bisangamo cyane. Nawe nushaka kugenda rero uzajyeyo ntacyo wikanga mu gihe abana b'inkotanyi bakiriyo. Yewe na Perezida wa Central Africa arabashimagiza abaha n'ikaze iwe Ibangi. L'armée rwandaise qui est venue donc nous soutenir dans tous ces défis. Et je pense que nous voulons aussi profiter de l'occasion pour féliciter. Ese wowe ni iki gikorwa cyagushimishije cyane kurusha ibindi byose? Ni ukubaka amashuri, amavuriro, gutoza abasirikare ba Central Africa, cyangwa haba hari ikindi? Mutubwire imbamutima zanyu muri comment. Amwe mu mashusho twifashishije muri iki cyegeranyo tuyakesha televiziyo y'u Rwanda, Igihe TV na Mama Urwa Gasabo TV. Nabo barakoze cyane kuhatubera. Reka ngushimire cyane wowe wabanye natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Niba ubona hari icyo cyagufashije, wakanda like kuri video uri kureba nona. Kora subscribe ukore no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Xmenya kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro nk'ibi bidasanzwe ukundi. Iyi video kandi ushobora no kuyisangiza inshuti zawe nazo zigasobanukirwa. Mwari kumwe na Mr Buddha. Imana ibahezagire.